Kepada hadirin
Silakan untuk duduk kembali. Mohon duduk kita bersama. Tolong jalan mohon disterikan jalan. Tunggu Ramadan, Ustaz Ramadan, mohon. Ramadan. Ya Nabi
Sebelah timur, Lampung. Demikian para rekan semua kan, Di. Mohon perhatian. Kebetulan nyona buku yang dari panitia Tungku Haji Abdul Somad, nyo yang berminat di Jalan. Oh, udah nih. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا من المنى زلنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحى صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسعى خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
Nah, saya silahkan didengarkan yang Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wal wafa. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Abdul Somad LCMA. Ustaz, bedare, biasa mana? Bedare. Jangan ditarik. Mantap, bedare. Jangan ditarik. Halo, beda mana? Hei. Yang buka yang bercuh. Apa yang manduman? Banyak kan yang serban. Serban yang hijau. Yes. Jangan ditarik. Bateri. Lihat ke belakang dulu, ke depan Ustaz. Ustaz, lihat depan orang yang tamu foto Ustaz. Ustaz. Lihat. Dokumentasi. Pintu amankan. Amankan. Lepas. Ijar ridak agak keduka ya. Ini coy, kejar ridak kan ada abu ya. Tak sama no. Tak sama no. MC ni kali kami. Kami informasikan kepada adinda kami Miftahul Aula. Ibunda menunggu di gerbang masuk tadi. Kepada adik kami untuk segera mendatangi pintu gerbang saat masuk tadi ke tempat acara Negeri Akbar.
Kepada abang muda kami yaitu Bang Abdul Rahman, ada yang menunggu di pintu gerbang. Kepada seluruh panitia, mohon